ngendlela engiphathwe ngayo abantu abafanele ngabe bayangeseka namhlanje. Ngilahlekelwe ilunga lomndeni ibe ngilikhave kwa-AVBOB. Mangilikhave kwa-AVBOB ilunga lomndeni lishonele eGoli, lifanele litransportwe lisiwe KwaZulu Natal. Bangifonela ke ukuthi angize kwa-AVBOB wase-Jackals Creek eGoli. La ngiye khona izolo ngekhathi zantambama ngafike ngathola usizo kusisi uSusan Masemola. Usisi uSusan ungitshele ukuthi ke no futhi indlela esisebenza ngayo ke thina lana uzokwenza kanje, uzohamba nomuntu niyesibhedlela la kushone khona ubaba nenze imfanele lezi enjwayele ukuzenza zesiZulu, kodwa kufanele ukwazi ukuthi imoto ezohambisa ubaba KwaZulu Natal izobe ihamba nabanye abantu asebedlulile, meaning bazoba bawu-3 ngoba ngokuchaza kwakhe bekukhona umuntu wase-Free State, kube khona kuzoba khona ubaba, kube khona nomunye futhi wakwenye indawo emotweni eyodwa, kube selingabe bikho ilunga lomndeni bezobe phethe ihlahla. Ngamphikisa ke mina ngathi angiyazi into enjalo, angikaze ngize ngizwe kuthiwa iyenzeka at all. So okube sekulandela lapho ke uthe cha bhuti ngoba sekulate ngizacela ukuthi unezithuba kusasa ufike ngo-10 ekseni ngizobe sengikhulumile nabaphathi bami ngibachazela ukuthi uthi wena ucela ukuthi imoto ihambe nelunga lomndeni ozobe liphethe ihlahla nobaba yasebhokisini ihanjiswe ekhaya. Nangempela ekseni ngifike ngamthola futhi uSusan namhlanje ekseni. uSusan wangitshela ukuthi abaphathi bakhe bathe if mina ngifuna imoto ezolayisha ubaba nelunga lomndeni ozobe ephethe ihlahla kufanele ngikhokhe imali ye-transportation ewu-6,500 nakhona futhi kufanele ngisayine i-waiver ezobe i-protecta bona should kwenzakala i-accident endleleni. Ngase ngithi mina ngicela i-contract yami khona ngizofunda a certain portion echaza mayelana ne-transportation of a deceased. Bayiletha sayifunda phambi kwabo, kubhaliwe kwi-contract ukuthi if unelunga lomndeni elishonile kufanele balitransporte from another province to another province, kufanele ungenani kube ukuthi lowo muntu usekhokhela ipolisi inyanga ezu-24. Mina ke sengineminyaka ewu-15 ngiyikhokhela ipolisi. So njobe sedlulile bengilindele ukuthi bazongitransportela ngendlela ukuthi emotweni kuzoba khona udriver, kube khona ilunga lomndeni ezobe phethe ihlahla bese kuba khona isidumbu. Bangiphekisa nabo namhlanje bese ngithi ke mina ngicela angibizele ongaphe kwakhe. Wambiza ku-supervisor, office supervisor wakhe uma Fidiso Matsha, ungixolele sisimangelibize kabi igama lakho. Ufike naye wangichazela ukuthi cha bhuti ngeke u-AVBOB ufuna u-6,500 we-waiver ne-plus usayine i-waiver yokuthi umuntu ozobe ehamba nelunga nesidumbu uma kwenzeka i-accident bona ngeke baze bakhokhe for lowo muntu lowo. So kuthe mabebala-ke sebebala nokunye-ke ngoba bengifuna ibhokisi ethize kwafanele ngikhokhe extra futhi kuyimali yebhokisi. Lokho anginayo inkinga nakho ngoba vele wonke umuntu uma ufuna ibhokisi elingathe ukuba ngaphezulu kwemali oyikhokhelayo kuya-understandeka ukuthi uzoyikhokha imali engaphezulu. Kodwa engifuna ukunixwayisa ngakho nengifuna ukunazisa ngakho ukuthi uzoyithatha i-contract kwa-AVBOB usitshela ukuthi ngoba ibhaliwe nawe utshelwa yilo kubhalisa ilokhuza ipolicy engachazeli in details ukuthi kuzokwenzakalani. Wena uthathe wazi ukuthi ilunga lakho lisebenza le eCape Town, wena ula KwaZulu Natal, masifika isikhathi bakufuna imali ngaphezulu. Kulungile-ke ngibe sengibatshela ukuthi ngicela ngiphe ithuba ngibona ukuthi ikhona indlela engenza ngayo ngokuthi-ke leli lunga lomndeni wami bikade futhi ngilikhavile kwenye yenkampani eyikhona eyinkulu la South Africa. Ngibe sengifonela yona ngababuza ukuthi ngicela ukuthi ikhona into engangisiza ngayo mayelana ne-transportation ukuthi ningitransportele ubaba.
wathi no, ubaba wakho somtransporta mahhala, kuphela thina wena sitshela indawo esompick up kuyona, simthathe simuse eNatal, somhambisa kuyona emotional ka-Afbob mahhala. Ngibuyeke ngibachazele ukuthi cha, kunenkampani enye bengikhave kuyona ubaba. Ngicabanga ukuthi ngingayifihli nje leyo nkampani u-Old Mutual. Uzongitransportela mahhala umzimba use KwaZulu Natal. Base bethi bona hayi kuvumelekile lokho. Usho ukuthi ke bayawuminus lo 6500 emalini bekufanele ngiyikhokhe. Savumelana ukuthi cha kulungile qhubekani nomsebenzi wokungifihlela ubaba. Inkinga iqala lapha ke futhi. Sebevumile ukuthi bavuma ukuthi u-Old Mutual uzothatha isidumbu from emotional yabo usise kwisidumbu sabo eFriday. Sivumelana ukuthi kusasa ngo9 ekseni, sorry ngibatshela ukuthi bathe Old Mutual kusasa ngo9 ekseni imoto izobe isi-ready ukuthatha isidumbu emotional yabo isihambise ngendlela mina engifuna ngayo, which is izoba imoto nesidumbu nomuntu ozobe phethe ihlahla, ihambe from la ngifuna ihambe khona until izifike ekhaya mahhala. Bavuma ke mase ngibatshela ukuthi imoto izobe khona ngo9 ekseni iyopick up isidumbu emotional yabo. Bathi athi ke usisi uSusan ngizobuyela kuwena ngisazobatshela ukuthi sebevumile kwenye indawo ukuthi bazolayisha isidumbu. Ngicabanga ukuthi kuphele u2 hours wabuyela ke mina usisi wangitshela ukuthi cha webhodi asinayo inkinga ukuthi lawo bantu bamthatha ubaba, kodwa ke indaba izoba sekuthini sine service thina esobe sinayo lapha ya emotional wethu. Sicela ukuthi nize from ngo11 kuyale nizolanda isidumbu. Ngithi mina sisi anikwazi ukuthi nifike ningithembise izulu nomhlaba. Mase kufanele ningenzele into nihluleke. Ngize neoption. Mase ngize neoption niphinde futhi nina nizongi-inconvenience ngesikhathi. Into engiyicelayo nje isidumbu nisifake emotweni, imoto izosithatha ihambe nazo namaphepha aphelele. And then emva kwalokho kube sekwenzeka ukuthi ngibe sengimtshela usisi ukuthi ngicela ukuthi kusasa ekseni isidumbu sibe sesilungile ngo9. Wathi yena lalela bhodi, thina isikhathi esikunika sona 11 kale. So ke into engiyibukayo njengomuntu oshonelwe nomuntu obhekene nalokho abhekene nakho luphi uzwelo kanti kubantu baka-Afbob. Ngiba sathe ngizama imizamo ngala ngifuna ukuhlangabezana nabo, bayangichitha bangitshela ngabaphathi babo ukuthi abaphathi babo bathi mangithi ke kubona ngicela ukuthi ngikhulume nalabo abaphathi babo they are nowhere to be found. Ukhuluma nabo, bakhuluma nabo bona efonini kuphela. So ke ngizama ukuthi ke usisi uSusan nosisi wakwamatsha bazamile abangakuzama bangisiza ngendlela bangisiza ngayo, kodwa nikwazi ukuthi uAfbob ufike wabhala into phansi kwi-contract ukuthi uzongithathela isidumbu mahhala usise, kodwa bona sebethi bazosihambisa nezinye idumbu nehlahla engekho umuntu oyi-family member. Kuyangihlukumeza lokho, kungihlukumezile. Ngeza ne-option enye mase ngithi kubona ngizolanda umuntu wami ngo9 sebekuyibona futhi asebethi bayadelay. Abashongo nakhona ukuthi ngo11 bathi from 11 kale, meaning isikhathi sabo futhi akusisi isikhathi sami. Ngithi mina kubona asazohamba indawo ende, cela ningizwele nivule omunye umnyango ninginikeze isidumbu. Ngicabanga ukuthi emotional kunomnyango wodwa, ninginikeze isidumbu ngihambele kuze ngizokhuleka nani nisaleke la eGoli nibe right, bese ngiqhubekela nomsebenzi phambili, ngininikeze le mali difference ye-coffin ebenifuna siqhubeke nomsebenzi. Azwani. Angazi ukuthi ubani ongakhuluma na somebody somewhere ongakwazi ukuthi atshela abantu baka-Afbob ukuthi ababe nozwelo abantu mabeshonelwe. Number 2, into ebhalwe phansi lapha kwi-contract ake bazame ukuthi bayigcine iyokubhekana nomunye umuntu ngelinye ilanga mhlambe ongeke azabe nawo lo 6500 ngelinye ilanga, noma abe nayo enye option yokuthi afonele enye inkampani njengoba mina ngiyithole kwenye inkampani ingangisiza mahhala. Ivideo ngiyenzele ukuthi nginixwayise ukuthi mawunamapolisi aka-Afbob review them because uzoba nenkinga ngelinye ilanga.
njengomuntu ophatheke kabi-ke ngithe angeke nginixwayise nginifundise kuyokusiza ngelinye ilanga. Ngiyabonga.